I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Angibingelele nginemukele ke nalamhla esihlokweni sethu seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso incwadi yokukholwa ibhalwa phindze ikhicitwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilomede ye-CDD. Lamhla ke lisonto dilishumi nesihlanu kuyo inyanga yenhlaba. Sitfola isihloko lesihle kakhulu umfundisi lasifundisa ngaso uthi umbono nemasu. Umbhalo wekuvula siwutfola encwadini yaJoshua sahloko sesithupha livesi lesibili. Uthi simakade wakhuluma kuJoshua wathi, buka la, iJerikho sengiyethule esandleni sakho, yona nenkosi yayo kanye nemabutho ayo, mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi lamhla esifundweni lesengcile sigcizelele bomcoka bekubona nekudala leli kusasa lolulangadelako ngemandla embono. Namhla siyakuthuthukisa lokho ngekuconza bomcoka bekuba nemasu. Labanye ndi bebantwana baNkulunkulu noma bakhona kubona bashoda nganako lokumcoka lokungemasu ligama lenkosi malibongo. Incwadi yaJoshua sahloko sesithupha isinika isibonelo lesimangalisako sekuthi umbono nemasu kusebenza njani kanye kuveta umkhicito weNkulunkulu. uNkulunkulu wathi kuJoshua, buka la, iJerikho sengiyethule esandleni sakho. Imbi beyisengakacali kodwa wamemetela impumelelo. Joshua kwadingeka ukuthi ayibone kuqala lawa ngemandla embono. Kubona lokhu uNkulunkulu lasavele akunike kona bese wenda lokufanele, mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uthi kodwa ke umbono uwodwa awukenele. uNkulunkulu waniketa Joshua kodwa Joshua bekadinga emasu ekutfola leli dolobha. Lisu leNkulunkulu kwaba kuthi yena nebantwana baka-Israyeli badungeletele iJerikho emalanga lasikhombisa. Joshua kwadingeka ukuthi alendele lusu kuze lo mbono uphumelele, mayibongwe inkosi. Ngendlela lefanako nangabe uNkulunkulu akunika umbono uphindze akunike nelisu lekuwuphumelelisa, qinisekisa ukuthi uyalisebenzisa lelisu. Amen, haleluya. Impilo ingumphumela wekwakha, hayi nje ingodi. Kube impilo beyingodi beyitawucangana. Bantfu labanyenti bebatawuphila impilo lecangene ngoba bangakataki timpilo tabo ngenjongo nembono. Amen. Bebangasuka kusinye sigaba baye kulesinye bagade inhlanhla nemathuba. Kodwa impilo lenempumelelo noma luphi lihlelo lelinempumelelo lwakhiwa esisekelweni lesicinile sembono, emasu, timiso kanye netindlela tekusebenta, mayibongwe inkosi. Akukhathalekile ukuthi yini lekumele uyisebente. Sebentela lapho uNkulunkulu akubeke khona futhi usebenzise lokho lakunikete kona lokungumbono, emasu nekukholwa. Kwakha lokwehlukile nalokumangalisako ligama lenkosi malibongwe. Aw, hallelujah, glory, hallelujah. Ngicela sisho ngomthandazo udawushe emva kwami uthi, babe lothandzekako, ngiyakubonga ngemandla ekukhona kubona nekuhlelembisa impilo yami ihambisane nembono wakho webukhosi. Ngihamba ngenhlakanipho, ngiholwa ngumoya wakho, ngisebenzisa emasu lafanele kuze ngifeze injongo yakho ngempilo yami. Tinyathelo tami tiyacondziswa futhi impumelelo yami iyabonakala egameni laJesu. Amen. Kanti ngina uchubeka nesifundo lamhla ufunda incwadi yaJoshua
sahluko sesithupha uqale evesini lekuqala uyogcina evesini lesihlanu. Uphindze ufunze incwadi yaJoshua sahluko sesithupha livesile 20 uyogcina evesini le-22 ufunze ngelihumusho lwe-CJB i-Complete Jewish Bible. Amen. Na usebenzisa lihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye utawufunza imisebenzi yabapostoli sahluko sesihlanu uqala evesini le-12 uyogcina evesini le-42. Uphindze ufunze incwadi yeDikronike besibili sahluko se-23 ugcine esahlukweni se-25. Kanti na usebenzisa luhlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunza incwadi yaLuka sahluko sekuqala uqale evesini le-57 uyogcina evesini le-66 bese ufunza incwadi yaDeuteronomy sahluko se-13. Mayibongwe inkosi. Ngicela ukuthi singaphumi lamuhla nginikhumbude nginikhuthade ukuthi njengoba kungelo lisonto asambeni siye endlini yokukhonda lapho siyawufika sithumise khona inkosi sihlanganyele nebangqwele sive livi lenkosi sikhuthateke sibusiseke emoyeni. Inkosi nibusise nisenda emalungiselelo ekuya enkonzweni nikhonde kahle nibe nelanga lelihle. Mayibongwe inkosi. Amen.